poletje je tukaj in čas je za Summer Quickie, kar pomeni, da bo malo drugače. Jaz sem v centru Ljubljane in dobil sem že nekaj mimoidočih, ki mi bojo z veseljem odgovorili na sem, nisem. Kako ti je ime? Ramo. Ramo? Elena. Ramo legenda. Where are you from? Belgium. Say hello in Belgian. Hello. Kako se zovete? Dušan Petrović. In Slovenia we say opa, opa, and now you have to down it. Okay. What is that? It's alcohol. Si ready? Sem. Nikoli nisem poslala porednega selfija. What did you send? Nude. My body. My ID, you know. Your what? What? Nikoli nisem delal điđi-miđi z več kot eno osebo hkrati. To pa nisem. A bi želel? Pa ja, mislim, da vsakega moškega bi to veselil. Ja, če sta dve dobri. Bilo je svega, ajde. A šta je, šta je bilo je? Pa bilo je ona gore, ja dolje i tako. Pa ajde. What is điđi-miđi? You don't know what điđi-miđi is? Yeah, but what do you think điđi-miđi Okay. is? No, now I'm gonna feel stupid. You need to explain it. No, you tell me No, you need to what's explain it. điđi-miđi? I thought it was slang for sex. I was wrong. Yeah, it's sex. Okay, yeah, no, I haven't. Yeah. Nikad nisem probao trave. Nisam. Niste? Nije vas zanimalo? Ne. Ajde. Nikoli nisem poskusil trave. A kdo pa to vse gledal? Ne bo to noben gledal. Sam. A to mami gleda? Ja, ne vem, ti povej, a bo tvoja mami gledala ali ne? Ja, upam, da ne. Ampak, a si ne? Ja, sem. You tried weed, so you're, Yeah. or you're on drugs? Yeah. Oh, what? No, I was not on drugs. I was just. Promi. Luka, Luka, Ne, zdajle pa nisem. Luka. Preseš, da si sam enkrat probala travo. Ja, presežem, da sem samo enkrat probala travo. In nikoli več. Nikoli več. Ne, hotel sem, da daš na levo. Ampak ja, la, five, ja. Nikad nisem điđi-miđi na javnem mestu. Jo, nešto. U parku, na primjer, u travi, da. I know people who have done it like in bushes in the park, and I think that's disgusting. Sam. V gozdu. Kjerem gozdu? Pekel pri borovnici. Zelo lepo, imaš tudi slapove. Lahko si greš pogledat, zelo, zelo lepo. Onda te komarac u dupe udari i ti onda skoči. Pa komarac da, on je veliki ovako. Kira je to televizija? Pop TV. To ne bo na Pop TV-ju. A bo na Pop TV-ju. To? Ja. Ja, bo ja, na Popin. Never have I ever drunk texted my ex. Yes, I have. What did you do to break up? I was away on holiday and I called her and I said, this isn't working. And that was it. What? You broke up with your ex over text? No, on the phone, over a call. Nikoli nisem pijan, oziroma pijanak pisala bivšemu. Če rečem konc je. Aha, Jaz nikoli nisem bila tako pijana sploh. a nisi nikoli pisala bivšemu? Pisala je trezna. Ja, pisala ona trezna. Dobiš quickie za najslabši break-upper ever. Sorry? Yeah, What? yeah. Okay, goodbye, Janis. Okay, thank you very much. Great interview. Najbolj pijani danki. Danke, that's Deutsch. Cool. U redu je, dobro je, hvala. Bilo je malo hesa. Quickie for a weed lover. You like weed? Yeah. But why did you say you don't like weed? That was for the cameras, you know. Because I like, bro. Quickie, 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 quickie.